Biyag ti tao. Wen! Wen! Basol ko! Bay! Tunggal umawag tinobyak. Kanayon latan ti panagsinong bat mi. Uno pa nagapa mi. Anda bumalasi ti kalsada. Ti preno ko. Ay sus! Miss! Miss! Okay ka kadilang? Ay, masikog pa'y gayam. Ading, umay ka. Tay-taray ka ito ospital. Umay ka na. Saanan? Ah? Saan matagrabe ti pan nakapadong parko? Ah? Kabalak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasama kanyak. Masikog ka. Delikado. Ang mga nonya ti mapasamakan ka. Hala, umay ka. Bagkatan ka nga ilugan iti kotse. Kumbit ka kanya. Ipatumaryo amin dagiti na ireseta para kini Mrs. Mister. Wen, Doc. Saan ko nga asawa ti pasyente? Siyak ti nakapadungparkan ko na. Sorry. O, sige nga ron. Agyaman ta iti Diyos ading. Nangagmo ti imbaga ti doktor. Safe ti sikog mo. Kastamatan kan ka. Isungawanan ti rumbang apagdanagan ta. Masapol ato maramlat ta tina ireseta nga agas mo. Sorry ha. Jack gagara ti amin. Pasensya ka na talaga. Nasaysaya at pa'y kumano na po kawanda ito'y. Anya? Ading, agbasbasol ka iti kasta nga ipagbagam. Please, di kag sangit. Ang mga numakapadakas kan ka ti kasta. Jack ngamin malapdan tirik na ngagsangit. Ginanak ka pa lang, ading. Agsarita tanto, hinton madamdama. Lakay, nag-text gayam di anak ta. Kakit-kitak iti cellphone ko. Ay. Dakano iti ospital. Ha! Apay, anya napasama kan ko na. At dakano nakadungparkan ko ana. Anya! Kahit ayan tinakapadong parkan ko na ngay. Intarayan na ka diti anak ta. Saan? Tinulungan na matlakano di anak ta. Iso tinangitaray iti ospital. Ay, dahito yan ti bagbagak iti anak ta. Sursurandan to mga main. Amuna amasikog, tila papapanan na. Pumanag na. Anya nga ita. Ala, agrubot kan. Tamapanta iti ospital. Nakaturogan ni Altea. Nagpintas pa'y gayam tinagan na. Kasmatla iti kinapintas na. Kunak no nagawid kan. Ay, saan? Di ka mabalin na panawan dito ospital. Damagaman iti doktor na mabalin kun ti agawid. Kaya't kun ti rumwar diti ospital. Wen, di ka mandananggan. Naibagan ti doktor itay. Mabalin mong ti rumwar inton madamdama. Kumusta ti Riknam? Nasaya at matan. Altea, itulod ka ni Jibalayo, wen? Ado ko mati kaya't ko damagan kan ka. Adan tumanan aldaw pa nagsarita ta. Iso nga itulod ka ni Jibalayo. Apa man na makarwar ka dito ospital. Ay, teya anak ko. Anyat na pasamakan ka. Agyaman nagtada kayo nanang. Tatang, da kayon dun di mangirwar kanyak diti ospital. Apay, sino tinakapadong parkan ka? Siyak tata. Naimbagang orasyo. Pakamananda ko may tinapagtang ni Altea. Nalakalatag kid daw iti pamakawan. Ngam kita tinapagtang ti anak may. Okay akong tatang. Pati ti sigug ko. Apagsagid la ang tilugan na kanyak. Nanang, asikasun yung tirurwar ko dito ospital. Kaya't kun ti makaawid. Itulod ka ni Jibalayo, nana, tata. Rumbang lang tay karong tinagbasulam iti anak kaw. Mangibatiak iti kwarta, nana, tata. Amok ang mausaryo daytoy para ka ni Altea. Ala, saanin barok? At damat tay ginatang mga agas ti anak may. Apay ay pagkadkadam Martina. Kapag rebangan na lang madayta. Nakabasol nga rin. Masapol ni Altea ti kwarta.
Jose. Da kayon ti pangyawatak iti daytoy tata. Nagyaman nak. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Ngimday, urayam ti awag mikeng ka, tamagan no kumaro ti sasaadan ti anak may. Kabagan no masapul nan tumanan ti kwarta. Uwan tata, nakasagana ka mang iti tulong para ka ni Althea. Anya, masikog tinadisgrasyam. Uwan manong, ti pagyamanak iti na marswa. Sana grabe tinapasama kang kuana. Swerte pa lang aroda, ading ko. Ta sana grabe tinapagtang na. Ayun, imawag itay ni Rose. Damdamagan na no adakan dito balay. Anya? Agong ungot ka di manong? Saan met? Ang madlaw ang makapungpungtot. Apay, nagapakay manan itinubyam. Kastama ta ka na yun manong. Anya man ang tinagapahan nyo na ya. Apay, kasta kayo. Awan lakit, agapa kayo. Anya launay ay ati pagapapaan nyo, ading ko. Nagbasit labanag. Gam padakilan ng tumot ngamin. Agpada kay mat nga ro, dadi adal. Adaan kayo ni tinakam. Hanggang kasla inuubing mati panunot nyo. Kan kaslawan nagadala nyo, iti kasta nga raramidon nyo. Nangato ngamin unay ti pride ni Rose, manong. Ti kayat na. Iso ka na yun ti masursurot. Agsarita kayo nto'y tinalapat ading ko. Urnuson nyo man, ti diyo pagkinkinawatan. Agdarom tayo kidi anak ka. Idarom tayaw da tao. Saan tatang? Diyak kayat nga aramidan dayta. Apay palabsimlat tantikas di ngay naramid na keng ka. Saan matagrabe ti pan nakapadong parko tatang? Nagpreno adagos ni Mang Nathaniel. Kat okay akon. Kastamat ti sikog ko. Na, kaslay saki mo pa'y daya nakadisgrasya keng ka. Awan mo't nga minti rason, tap nagdarom tayo pa'y laang tatang. Timulong mo't para iti pan nakapa-ospital ko. Nang tad pa iti kwarta kada kayo, saan aya? Ay, sa bagay makidi Hanggang madanaga na lata. Ay, naimbagata nakapagtapilak. Tano saan, ay, ang mga no nakabil ko na tao. Ala, baybayan yun. Sana bali ta nasingpet mat. Di na intarayan ti basol na. Hello, Mang Nathaniel? Hello, kumusta kan? Ayos laang. Ibaga ma, no kasapulam ti kwartawan. At kwa, awan paggastusak, Mang Nathaniel. Aduti kayat ko damagan kan ka. Mabalin ka di nga kita ta? Tamay mayat mo't lang no personal ti panagsarita ta? Ha? Sige, makamu ka. O sige rad, dagasan ka dita balayo ha? Inton sakbay ti pangaldaw. O sige, urayan ka. Okay, bye! Bye! Anya nga tadagiti kayat na adamagan kanyak. Oh, Rose, sigamot gayam. Sumbre ka. Naimbagman ta nakaumay ka. Nabayag namin adi kay imay dito'y balay kahit. Kasano nga umayak? Kat saan matan amalagip ni Nathaniel ti sumarong kar ijay balay? Sapay naranambat nga ro ti kawan na dito'y balay. Ha? Rimor ka di? Awan mo trabaho na ita. Rimwar, ada ka no sarakan na tao. Anya? Apay, di mo impakaamu aya, ti umay mo dito'y balay, Rose. Diyak mo't kayat Asyak ti umunang agtext ken kwa na Manong Paulo. Dahil ang amin ti matikada kayo, kan. Kalpasan ti panagapayo, agin inuray kayo, no asino ti umunang agpakumbaba ka na kayo. Iso ti rumban nga agpakumbaba Manong Paulo. Gaputa iso ti akim basol, no api nga agap-apa kami. Sige. Urayom latan. Patsek nga gawid mo't ladagos na dyan. No kasta, dudwa kayo iti kabsat mo diti Pilipinas? Wan Althea, adadag iti dadakkel mi di Amerika. Inala idati inauna akabsat mi. Kasta gayam. Diyak laing pagkarup. May isa kagayam ang maestro iti nalatak a kolehiyo diti lugar tayo.
Rumbang lang nga rod sir tiyawag ko kan ka, Manong. Saan? Jacket. Di nakawagan iti sir. Takas lalong makayak iti panagriknat. No kas tatiyawag mo kanyak. Ha? Manong kunamlat ang kanyak, Althea. Okay? Okay. Sikat ti masurot, Manong Nathaniel. Anya magtitrabaho ti kabsat mo akaduam iti balayo. Maestro mo't lakas kanyak. Iso na lang, ta-online ti pag-isursurwan na. Iso nga dalatan iti balay. Kasta ka di? Itata na istorya kong ti family background ko. Sigaman mo ti ag-istorya? Kwa, nanumula ang pamilya ti nagtaudak. Jeepney driver ti amak. Kan para balay laang ni nanang ko. Pagad-adalan dak idi, ngam second year college siyak pala idi, inununak mo ti na kinobyo. Aging ka nagsikugak, kat nagsardengak nga ag-eskwela. Inayat ko iti husto ti nakasikug kanyak. Inrukmak ti amin ko, ngam kas di lagayam daramidan na. Ayan na nga minitan. Nangikasari ti sa bali, Manong. Anya? Kat apay nga rod akas lakaguram ti sikog mo. Numaminsan, kasla kagurak. Ngam numaminsan mat, masya anak mat lang aron. Tama panunod ko mat lang awan basol ti sikog ko. Kasta ti romba nga panunuta, mading ko. Inosente ti sikog mo. Ken may sana nasayater aramiden. Ti panangguram iti sikog mo. Adapay lang iti unag ti tiyan mo. Ngam iparparek namon ken kuana, ti kinawan patagnaken kang inana. Sana nasayate kasta, Althea. No kaguram ti ama ti sikog mo, di mo ko mairaman ti ubing. Panagriknak ngamin kat kaslaawanan tinapintas at turungan ti biyag ko. Nadadaalan namin pinsan ti arapaap ko iti biyag, gapo iti panagsikog ko. Nagbindot kay ti dayta, Althea. Saan mo amay baga ti mapasamak kadag iti masungat nga aldaw? Iso nga di kagsawi ti kasta. Amok nga da arapaap mo. Marikriknak na ita. Uwan, Manong Nathaniel. No kasta nga ron, di ka mapukawan iti namnama. Adu pa'y di gundaway mo. Kat no kayat mo agunudan day nga arapap mo. Dagito iti sumagmamanong nga instrumento. Tapno magawat mo ti baligi iti biyag. Ti arapap mo. Ken ti edukasyon. Ay, panagkunak. May sala ang ti maaramat ko nga instrumento kadagita. Ti arapaap laang, Manong. Tawan mo't pagadal ko. Ta imbes sa pagadal ko, igatang ko lang nga iti masapsapul to ti ipasngay ko nga anak ko. No kasapulam ti tulong. Di kagbayin nga masidag kanyak, Althea, ating ko. Tanakasagana at tumulong kan ka. Hello, Rose. No di kaawagan, di na kun malagip, Nathaniel. Anyat serbiti panangawag ko kan ka. No apaan naktumot lang. Ikit di ko na, lumamlamiis kan kanya. Siguro, adan sa bali anobyang. Siguro, Mabalin ka di. Ado ti pampanunutek. Di mo riribukan ti panunot ko. ibagan no mauumakan kanya. Idiretsang nga ibaga kanya. Tapno amok ter aramida. Anya ti kayat mo, agsinatan? Aday ta ka man na nakunak. Tunggal adda di mo kayat. Kasta ti bagam. Awan lakit. Sina ti bagbagam. Kasta ba ti kayat mo, saan ka di? Sana pud no day tangay bagbagam, Rose. Awan iti panunot ko day ta sina. Si ka lang ti agpampanunot iti sana nasayaat. Makapasurun ka mat ngamin. Kasla awanan ti serserbikan ka. Sige, agkita ta. Sa dino ka diti ayan mo ita. Addaak dito'y balay. Kasangsangpot ko ang naggapo iti trabaho. Umayak dita, itamad lang. Ha? Agpaiso? O sige, orayan ka. Bye. Bye! Kasaritak langin itinasayat. Tapno maurnusan ti amin. Noon yaman ti panggurguraan na kanyak. Jakla impakarop. Nakasingsing put gayam ni Manong Nathaniel. Madlaw pa'y anaparabor. Kasta une apa nagyaman na idi saan mi nga indarom.
Kaya't nakano asulnitan tinagbasulan na. Iso ano makalagip, umay mangted iti kwarta. Aramatag to kano inton agpas ngayak. Ay, naasyan siguro kanyak. Idi nistoryak tinaglabasak. Nang runa kat amo nang agpas ngayak to nga awan amat yung anak ko. Alteya anak, di mo't ita ti prenatal check-up mo. Inton malpas ti pangaldawan ti ruruar ko nanang. Anya, kat agpila ka pa yan ako. Saan na bale? Private ti papanak. Awan ta ti duga pila. Anya, ay sus, di ka mapan iti pribado. Tanang ina ti babayadan iti anak ko. Kuyugan ka laangan iti health center. Anda nga min text ni Manong Nathaniel, nanang. Ha? Kuyugan nak kano. Yam amunak iti gayem na doktor. Tapno isunto kano ti pagpa-check up hak inton sumaron no abulan. Anya, ala, kababain pa ikit din kan kwa na. Sobran samot ten titulong nga ipapaay na anak ko. Ay, huwag nga rod. Nasingput gayam na siya tao. Managtulong pa'y. Kastoy ko makanayo, nani. Santa ko mangagap papay. Naalas nga may nakitaan. Rabang na kumaan na lailo tayo titunggal may sa. Nagruna, katag nobyo tapay laeng. Santa pa'y nga gasawa. Si kamot nga minti mangirugrug iti amin na tanya. Wenen. Sige. Ako ak amin na nabasol. Basta sardengan ta ko mga roden ti panagapapata. Okay? Kaya, sorry. Danyaman ti na ipakitak adi mo nagustuhan. Okay. Napakawan ka, Nathaniel. I love you. I love you too, Rose. Oh, Mabiit na ang adawag ko, honey. Hello? Okay. Anyang oras? Ay, sige nga, Rod. Agrubatak labiit insan. Okay. Bye. Ada ka nilakad mo? Wan nga, Rod, honey. Adda nga min bangunan mi ang negosyo iti kasinsin ko. Kaya't ko ti makisosyo kan ko, na. Anya? Negosyo manan? Ado una yung ti pakakumikumam, Apay, saan ka kadi amapnag iti trabaho? Kas teller iti may sa bangko? Honey, kaya't ko ti agpaado iti kwarta. Nangato ti harapaap ko para iti buklan tanto a pamilya, Nathaniel. Ado ti kayat ko agatangan. Ha? Napintas kandak kilabalay. Wano, mansyon ko nakmanlaangan. Ado alugan, ado a negosyo, kanda dumapay apagkwartaan, Nathaniel. Kasta itan ti kado dagiti kayat mo agun-udan iti biyag? Oh, apay, nakaskas daaw ka di. Kan, maiparit ka di, ti agarapaap. Kwa, O sige, nataktak kon. Pasensya ka na niya. Masapul arumwarak adagos, taagkita kami iti kasinsin ko. sige. Aguyog tan arumar. Tadamot sa bali apapanak. Papanam, Kwa, basta. Ada importante apapanak. May papan iti trabaho na ito okay nga Rod. Mabiit na ang tagrubwat na honey. Nalpas ka din, Alteya? Wan mang Nathaniel. Kahit, kumusta ka no ti sikog mo? Mayat ka numat. Awan ti problema iti sikug ko, Manong. Kasta ka di? Nasayat nga rin no kasta. Mabit lang tayo nakagpakada iti gayam ko a doktor, nagpa-check upam. Tagawitan. Inton sumaro no? Dito yun ti pagpa-check upam. Uray kat nayam amo kamatan iti gayam ko. Amom ton ti papanam no sumaro no? Wan, Manong. Okay, uray nagbit. Agpakada kla iti gayam ko. Agsingsingpad ka, anak ko, Wan. Jose Lakay, kita di anak ta. Manong kanton. Di nakto ko mapaligat. Inton ipas ngay ka, no, Wan? Na, aprosan na matikan na. Ipatpatag ka unay, anak ko. Nagbaliw san ti aplaw ti angin. Kumanuti ka man, Napatagmatan ti sikog na kang kuana. Wan nga Rod Lakay. I love you. Saan nan akagura ti sikog na? Nakaamiri siguro.
Napanunot na nga awan basol ti sikog na. Iti inaramid ti nobyo na kankwana. Di ka nasayaat no naka-resign. Takaasimot ti sikog na no iramraman na kaagurain na yun. Basol na may langa. No pa yan nagbanag akasta. Isaw tinangaramit itigasat na. Lalaki ti inununa na. Imbes at ipanagadal na. Alahos tuon. Adda di tan, Jose. Nailawanan ti anak ta. Awatan tan ti sitwasyon na. Taamangan no agrebelde no kanayon asidiran ta lakay. Aday ta. Nagringan iti bangir alin niya. Hello, Nathaniel, honey. Sorry. Ada kasarsarita ka tao. Siyak lang ang tumawag kan ka madamdama. Okay? Sige. Okay, bye. Bye. Rest day na ita. Hanggang makumikom man gaya man. Talaga na Jaros Grabe ti kinuworkaholic na. Sa balitan ginobyak. Manipod na adan iti trabaho. Tilatan pagbaknangan na ti balbalikas na. Nulab san tagsarita. Agbalbalin mo tan arupat kwarta ni Rose. Rumarak man kiti. Nay, si ka magayam. Nasayata da ka. Sumrek ka taur orayin na ka ti anak kaw. Agyaman nak tata. Medyo sakit-sakit ka no ti buko na. Gapuanan siguro na dyan ti panakadongpar na iti kotsem. Ha? Kasta ka di? Isong araw na ako ngagpa-check up ko ma. Nga mawa magkwarta na. Tadwa nga alda, wadya nagpasada. Tanay, agsakit tilugan aman manihwek. Ay, sige nga ron tata. Taikak niya altehe iti kwarta. Una, ano sa mo nagastusan? Ngamti agdarom kamay. Kaya mga nagmulta ka pa iti dadakal. Ala, saanan mang Nathaniel? Awan ti pa kasapulak iti kwarta. Pangaasim, saddangan na mga ikan iti kwarta. Kaya't kulat agbahid kan ka, alteya. Ni, awan mo ti rumbang abayadam kanyak. Ada, napadalisan ka. Gapo iti kinaliway ko ngagmaneho. Disgrasya ti napasamak, manong. Amok adi mo yung gagara day, chay. Kan may sa, awan mo ti dakas na napasamak kanyak. Kasta mo tin iti sikog ko. Basta awatam kumalatahan, tiitit ko kan ka. Taging ka ita. Makunkonsensya aklat ta. Gapo iti napagtang mo. Kasano lang ata no nakarote pan nakadungpar mo. Ay na, jak siguro mapagsusurot itan ti pampanunutak. Ay na, lipatan tan tinapasamak, manong. Subsobran tinaititid mo abayad ti ibagbagam nga utang mo kanyak. Amo ka mabain ka laang iti amak, isong araramidem ti kastoy. Saan? Nagtaon iti pusok ti itutulong ko. Iso, please. Di mo ko mapagkadkadan tanyaman nga itadkukan ka. Nang runa, kat agsaksakit ka no ti bukot mo. Amangan no pudno ti kunan ni tatang mo. Agapwanan day ta tinapasamakan ka. Ha? Alam day tay. Ingka agpakita ti doktor. Okay? Napaanan ni Nathaniel? Saan pa'y tatang? Aday tayan ni nanang aglutluto. Mapan ka nagpakada ta agawi din. Kasta. Ay, si kamay. Nadaited na kang ka. Awate madagosan. Ta para makang kadayta. Saan anasayatar aramidin nyo, tatang? Pagparangan nyo nga adama di amarikrik nak iti bagik. Tapno ikan nakla ni Manong Nathaniel iti kwarta. Ay na, nagpraktikal ka man altiya. Mumay ta pinagtalikudan na kan tinakasikugken ka. Sino nga itinamnama mamangten iti abastaw ta na mau. Tatang, Iso nga itatad nagboluntaryo amang tulong kan ka. Gambatamon! No kasta nga umay dito balay. Agibaga ka iti konforme na sakit iti bagim. Tapno makonsensya. Ibaga man na sakit ti patong mau. Ti sakam. Ti bakrang mau. Kanda dumapay. Gapuanan ti panakadong parko kunam. Tapno masyang keng ka.
Sana nasaya ati manggundawa iti pada a tao tatang. Ape akasta kayo. Imbes nasaya at kumati isuro yu kanyak nga anak yu. Saan? Takas la durugandak pa nga garamid iti dakas. Napasensya ka na, tiya. Ang mamumiti kinarigat ti panagbiag tayaw. Ay, jak maliklikan ti agpanunot iti may kaniwas. Ay, tano da dumak agaburido amay tanakaw. Amumit siguro da ita. Maawatak tirik na yu tatang. Ngam, aginggat ka ba alan tayo aliklikan ta agbasol. Aramitin tayo Kat ulitak tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Sorry. Nadadahal ti arapaap yu para kanyak. Inununak ngamin tinakinobyo. Imbes ko maati panagadal ko. Pakawanandak ko ma. Mala, lipati mo dayjay. Napakawandakan. Iso na lang tano da duma. Saan mi amaliklikan iti inam ti agladingit. Gapo iti sitwasyon mo ita, anak ko. Wala na. Napanagnag akong timbagayo. Tadamo pa ila panagkita mi kanyal teya. Ket narik na akong ti kinaawan patag ti sikog na kankwana. Kanayon nga agpuputot idi barok. Numalagip na tinobyo na. Agsangit. Ket pagsasawan na ti sikog na. At dapay na minsan idi adi na anog-danog na ti tiyan na. Gapo iti nakaro apungtot na. Anya? Ngamdinan inulit dayjay, tainungtan mi iti amana. Ti anak nanto ti agbanag ang nakakaasi No intultuloy na ti kasdya nga aramid na. Nana. Ay talaga iso amas daaw kami nga rod ita. Tanadlaw mi iti asawak ang napatagan ti sikog na kankwana. Manipod dimteng ka, barok. Kasla nagbaliw matan ti anak mi. Iso nga amok ang napintas ti impluensyam iti anak ko, barok. Kasta ka din, ha? Dakil apa kay dayawak day ta. No bilang pud no ti bagbagayo. Ay, naimasan tayo mo't tanti nagsasarita. Mapanakon. At apay ngamin aramidak iji balay mi. Yan amang anusap sa pulan na kung kapsat ko. Sapay battery im tigaya man ti cellphone ko. Sige, barok. Aganad ka iti panagmaneho. Naimbag man, tanalagip mo pa iti agawid na laing alalaki. Anda ka mo't gamit ti balay, Rose. Tapno umay kupen kan ti kinapudno. Kinapudno nga? Nga awan ka dito balay, kat naka-off ti cellphone mo. Nagapwam, apay ajak makontak ti cellphone mo. Adda ka iti sabali apuder ti babae. Anya? Agat atap ka manan iti angin. Hello? Okay, umayakon. Bye. O sige, tada pa'y importante apapanak. Di kang pinakapagsarita itinasayat. Hanggang pimanaw manan. Nathaniel Adingo, may sala ti solusyon ti kanayon a panagap-apayo Genoviam. Anya, manong? Agkalaysa kayon. Agkasar kayon, tapno maikatan ti panagim-imon ni Rose. Tapno mabukudan yun ti tunggal maysa. Ay, kinapudno na. Naibaga akong di maipapan iti dayta. Ngam, isong ti agmadmad Anya? Ne, apay ka no? Kaya't nakanupay ti agpapa sa balasang. Ado ti magbaga na rason. Ken, nakuna na nga inton agtawanan iti 28. Sa kamin to agkalaysa. Anya? Manupay nga rod atawan ti urayam no kasta, Nathaniel. Talupay atawan 25 lang ni Rose, manong. Anya? Kat naunday pa'y nga rod a panawan ti panaguray mo. Well, manong. Jakmat kahit apilitan. No di na pa'y kahit ti pa'y kasar kanyak. Urayak nga isunto mismo ti agdisnudo amang ibaga iti dayta. Babae ti impas ngay mo, anak ko. Nakalunglong po nga ubing.
Nakaayayat ti anak ko. Nag-cute. Kaingingas mo lakit di ti anak mo. Takas to'y ti itsuram idi impas nga ika, Althea. Kasta ka di. Ay, sapay lang kumangarod ta umala kanyak, nanang. Ne, agriring ti cellphone mo, anak. Ni Mang Nathaniel. Ala, agsarita kayon, anak ko. Nanang, umay ka no dito ni Mang Nathaniel. Kaya't na makita ti anak ko. Anya. Ay, naimbag pa'y kat jay saan akap-kapin ano to'y anak mo. Ta interesado amang kita kan ko, ana. Ngam jay matan pud no nga amana. Di pa'y agparik na apuluskan ka. Ala, baybayan nyo, nanang. Patsak anak-anak mo ti asawa day jay. Jakon namnamaan ti tulong wano presensya day jay lalaki. Tamo ka din na kamin pagan ano iti putot na kanyak. Rabang na kumaamang taid iti suporta to'y anak yaw, Althea. Saan Tumulong tayo anamnamaan ti tulong na, nanang? Awan mo't ngamin trabaho na. Agsalo kagaklaangan, tapno masuportarak to'y anak ko. Jose Lakay, adda na ibaga ni Nathaniel bayat ti kaadami iti ospital. Anya day tangay bakit? Kaya't naatulungan ti anak ta amang ituloy iti panagadal na. Anya, ikinagsayatan ngayon no kasta? Isumat tinakunan na, kaya't nakano ti makatulong. Kat no iso amin tinagbayad iti nagastos iti ospital. Apay nga tangar aramida na tikas de iti anak ta, Martina. Kaya't nakano ti makabayad iti anak ta, gapo iti nagbasulan na. Agbaybayad nga tawan no, magay ayaw. Mangay ayaw nga. Ang mga nukursunada na dyan anak ta. Iso anak kasing-singpet kan kwa na. Anya, Saan nga imposible day tabakay? Tauray naganak abalasang ni Althea. Napintas lata. Kan ubing pa dyan anak ta. dakamu basta ti kunana, kaya't naatulungan ni Althea. Tamaasyan kanukan kuan. Sa bagay, kursunada naman kan saan. Ayos lata. Di importante, adamang tulong iti anak ta. Anya, sigurado kay ti day tapangedeng mo, Nathaniel. Wen manong. Masya na kami iti sitwasyon ni Althea. Kanadlaw ko nga daarapap na kaya't naaton uyen. At amot mabalin ko nga itulong. Iso ajak ipaidam na ita. Makamuka din ko. Sa bagay, sana dakas ti tumulong. Kasta ti rumbeng. Tatay ko na nga rudan. No timulong ka iti padam at tao, iti nasaya tawagas. Arig na apinadayawang maten ti Diyos, Ana Marswa. Iti kasjay nga inaramid mo. Oh, anya. Nakasagana ka na, Althea. Panag-enrollan para iti second semester. Ag-enroll ka na. Wen manong, ngam, ada ko makidawagkan ka. Anya tita? Kaya't ko kumanga ikaro ti mabusbus ko akwarta para iti panagadal ko. Ha? Ikan na ko maiti trabaho. Uraan niya trabaho, manong. Basta makatulong akan ka. Sana naman sapol. Sana nga uray iti subad ti itultulong ko, Althea. Mababainak ngamin kan. Patgam kumamat ti kayat ko, manong. Ha? Sige. No kayat mo, umay kalangan inji balay. Tagbalin ka ala bandera mi iti kabsat ko. Mayat ka? Ay, kaya't ko launay, Mang Nathaniel. O sige, pagserbian kayong agkapsat. Kas pang bigbig ko iti utang ko anay baga nakam kan ka. Apay, masapul ka di nga agpaay-pay lakas babaunan dyan anak ta. Tapno makaadal. Saan ka no akayat ni Nathaniel? Ngam di anak ta ti agpilit nga agtrabaho, Lakay. Mabain siguro Anya, kay kasanong ti anak na.
Aw-awira kun Total, nakidit matigatas ni Althea. Iso nga agbat battle fitting di apo ko ta. Siya kun ti mga awir. Kasaritam tungaro dyan nakta. Bagbaga man na imbag. Ang mga nuulitan naman yung tinaramid na iti kalabas. Ang mga mailawan tumanayin. Saan mat siguro, Jose? Patsik adinan ulitan tinaramid na. Taadan nagnak man na lakay. Si ni Althea, ading? When, Manong? Si kagahayam ti bagbaga ni Nathaniel ang napadungparan na idi. When, Manong? Kit, kumusta kan? Okay, Mat. Siyak ni manong mo, Paulo. Nasapari mo ti kabsat ko, tama sa pati trabaho na ita. Ayun gayam, naka-enroll ka ka din. When, Manong? Kano nga ti serrakyo? Inton maminsan abigatan. Pasig apang malamtiin nalak nga schedule ko. Tapno makatrabaho akit agsapa dito balayo, Manong. Okay, umay ka. Itay surok na giti aramidam diti balay. Binilin na kami ni Nathaniel. Asyak pa ilakan o ti mangisurukon ka kadagiti trabaho am ditoy. Nathaniel, honey. Di ko tsekan, Ros? Siyempre, honey. Bunga tinagbambanugak taytoy. Oh, ayan tay ko, Chem. Diyak inaramat ako ding tilugan ko. Okay, lumugan kan dito ko, Chem, honey. Come on. Okay. Okay, let's go, Nathaniel, honey. Nakagatang kamad gaya man iti kotsem. Kaya naglaing kan ngagmaneho. Una, nagadalak iti driving. Kalpasan na, inlakad ko adagos ti lisensya. Jak impakpakaamukan ka. Takayat ka asorpresaan, honey. Anya? Pasensya ka na. Busy to'y no, Pam. Busy ngagpapado iti kwarta. Kasta ka di? Awan dakis na, Nathaniel. Adangarod man nun your urnungak agatangan, honey. Anya manan? Adda itang tangad da kanyak a house and lot. Napintas ti location na. Kan asidag iti sentro. Mabalin ko to paabangan day dyan, ino kayat ko. Saan ka kadipay amapnak iti addakan ka, Rose? Saan? Planok nga rod pa iti agabroad ko ma. Anya? Kurangag ti sweldok iti bangko a pagpapaayak. Kasla kayat ko ti makigasang-gasat iti abroad. Mabibiit ti babak nang no dolyar ti agbalin a sweldok, Nathaniel. Saan nanaskan? Amang ano nalipatan mo tan tinagtulagan ta? Nagtulagan ta nga, anya. Makitam? Talaga nalipatam. Tingay pa nagsimpata inton agtawon kan iti 28. Ha? Ungaya man niya. Ang di ka madanagan. Jak tulipatin day ka. Paikasarak mat at talaga kan kakat. Basta saan pa niya ita. Iso nga ag-agawa akti agpabpabak nang taapag isunto na agsimpatan. Kaya't ko ano nam ay tutibiyag na. Inton mang bukaltan iti pamilya, Nathaniel. Sumra ka ka din iti klasem, Althea. When, Manong Paulo? Alam da ito pag-playtime. Ha? Ala, saanan? Adan inton ni Manong Nathaniel. Sobra pa'y nga roday dyan. Alam latan ta extra manim. Kababay nen. Tilatan kamsat ko timangmang ta di ti allowance mo. Ket dua kami pa pagserserbiam. Iso masapo lamang tedak mat iti tulong ken ka. Agyaman unay kada kayong agkabsat, Manong Paulo. Nakasingsingput kayong agpadpada. Mababainak pa yan kada kayo. Di mo panunutan da ita. Basta ikad mo kit iti agadal. Tapos makalpas ka. Ket adan tumot pagadal ti anak mo. When, Manong, ti anak ko ti kang runaan nga inspirasyon ko amang tunoy itarapaap ko iti biyag. Manong Nathaniel, ato yan ti impaala yung nga ice. Agyaman na, Althea. Ni,
Agin inom kagaya mi ti arak. Wen, ngam sa gabasit lang. Pagparelax ako na da. Sa bagay, kasapulan mo't ngagpay sutag relax manong. Ngamin, amo ka mabambanog ka iti trabahom. Wen nga rod. Uray kahit ko kumamakadwa tinobyak. Ngam busy mo't iti trabaho na. Ha? No kasta? Adda nobya manong? Ada. Yam amok tuwan kain ton sumarong kar dito eh. Ay, diyak kami matumtumpungan ti vacant time na. Iso ano mawayaan? Iso na mismo ti umay dito eh. Ah, kasta gayam. Makunak anaga sa tinobya manong. Ngamin, nakasingsingput ka anobyo na. Naggasat tinagbalin anobyam. Nang runa no agasawa kayon ton. Day tapay ti may sa paglidli dayak ita. Kaya't kun nga ikalay sa. Gamisumot ti agmadmadi. Anya? Apay ka nungay manong. Tunuyin na kanupay nga umuna dagiti rapap na. Sakpay sumrak iti estado ti adda asawa na. Rabin, gami may kapailang Rose. Di mo pailang pabigat ti umay mo. Uray katawan mo trabaho inton bigat. Adda pa panak iti masapa inton bigan. Pasensya kan, no basit laangan nga oras ti maipapaay ko kan kaita, honey. Katap no masigurado, asyak tulaang ti ayatam. Adi naktupulos sinaan, nga oray di kan maipaayan iti oras no daduma. Ipaay kon ti pangtenglakan ka, kan pangtenglamatan kanyak, Nathaniel. Anyat kaya't mo asawan. Nakasagana amang irukma iti amin ko ken ka. Isuko kun ti dayaw ko ken ka, Nathaniel. Anya. I love you, Nathaniel. Rose, apay akas tamot ang tibagbagam. Diyak mamin kayat nga agatap ka iti saan anasayaan. Takanayon kat nga rod nga awanak iti sibay mo. Ken tapno kampanteak, asyak tulaan ti ayatam. Taamo mat, makumikumakuna itanani. Maturugak dito'y balay yun, honey. Sige, maturog ka nga ro doon dito silid ko. Mapanak ijibangir a silid. Anya? Ay ayatan ka, Rose. Isojak marami ti bagbagam. Timang gunda ko kan ka. Sigurado ka, Nathaniel? Wen, respetuan ka kas nobyak. Di ka kayat amulitan. Aging ga di ta nagkalaysa. Madanagan ak ngamin, honey. Amangan ko nak no sumapul kan iti pangisukatam kanya. Kasta ngamin ti obserbasyon ko kadagiti daddo maalalaki. No awanan ti oras ang maipaay dagiti nobya da kadakwada. Sumapul dan iti sabali nga asawaan da. Di ka madanagan. Tasana ka kasta. A the word of honor ko. Noan niya timbagakan inkarikan ka. Iso lang ti aramidak. Talaga ang nagkasatak. Takaskan ka tinagbalin anobyo, Nathaniel. I love you. I love you too, Rose. Nay, nakaroon sa amat tirik-rik na amon bakit. Nagsakit nga ro ti ulok lakay. Ay, Gapo siguro iti paratang kan uyok ko. kasanong ti apo ko tangay. Ang mga numaakaram. Uwan nga ron. Awagam man di anak ta. Tau-awiran na bailaan ti apo ko ta. Tanyak kayat amaakaran ni baby. Malagarod. Siya kumati magaw awer nga madama biyahek. Sayang matibiro ko no kwa. Ure aglangan pa lang iti klase na. Aglangan nakpala iti klasek ita manong Nathaniel. Agsakit nga ni nanang ko. Kat awan mga awir iti anak ko. Anya, ay sus, sana. Di kaglangan. Jacket. Ha? Ingkalaan di anak mo dito eh. Tada kami pa natin mga aware kan kwa na. Anya? Ala, nakababain. Di kag babain. Napatagkan kada kami ka ni Manong Paulo. Iso kas lakabsat dakan. Ha? Ala, mapan ka ni di balayo. Tain kaalaan ti anak mo. Ibatin dito balay. Tada kami ti makaamukan kwa na. Ala, inkan. Sige nga, Rod.
Agyaman nak manong. Nakananos kayo at talaga. Ala, isunan. Oh, adto ititinimplang agatas ni baby, Nathaniel. Agyaman nak manong. Agdidi kan, baby. Talaga din na kayat. Sa pulen natin inana. Wan nga rod manong. Ne, aldaw kaya man. Masapul arumwara kon. Tamangan numaladawak iti trabaho. Manong, take charge file ako maka ni baby. Sige. Total, inton aldaw pa ilati pa nang isurong iti online. Agyaman nak manong ha. Pasensya kan. Di mo nyawit ni baby Jibalayo, Althea. Ha? Ay, kwa. Ang mga nusaan pa ana imbagan ti inam. Masapol nga ginanapa iti husto. Di mo pa kadanagan ti mga awer ka ni baby. Tada kami ka ni Manong Paulo. Kinapudno na. Mababain ako na yan kada kayo. Kanayon mo nga ibagang awan ti rumbang apagbainak. Ad-adamat ang makarik na akitibain. Gapoy tinalabas akin na anos yung kanyak. Anday ta ka man ako nakon. Lipatan man day tarik na. Saan mo ang matunoy ti arapaap mo? No pagturayam ti nakaro akin naman nagbabain mo, Althea. Dungdungwen kanto, unay. Anday ta. Napaturog kumatlakan ni baby. Ipaidakon dito ka ma. May mayat kumamit lang no adda krib ti ubing Ibagak tuman ka ni Nathaniel, tay katangan na itikrib. Makaisa makitigapsat ko. No agsao, da kami ti makamo iti anak mo, kung kunana ka ni Althea. Hanggang, siyak mo ti makakada ang mga wawer ka ni baby. Hanggang may bayak man langan. Sa bagay, mawatak matkit di. Tadamat nga ro trabaho na. Sa balin ti madmadlaw ko iti kapsat ko. Isong agdamag aktuman kan ko ana. Kasaritak to iti nalapat. Uy, ay na. Naglay nga ang katawan Kasta ti kayat ko. Di ka agmangit-mangit Agkatawa ka kit diwan. Nathaniel, Oh, aday baga manong? diretsa na sa lunsod. Gusto ka kadi ka ni Althea? Ha? Ni, apaya ka sa tidamdamaga manong? Makadlawa kami nuna yan ading ko. Saan laan ni Althea tinapatagkan ka? Pati ti anak na. Naasidag direk nam kan ko ana. Manong, di mo man ikan iti sabali akay papanantera ramidak? Tapasat lang ti itutulong ko dahito. Oo. Sigurado ka, Nathaniel? Wan manong. Kaslakab sa ti pangibilbilanga ka ni Althea. Kan may sa, adda nobyak. Ay ayatak ni Rose. Apay nga agbaw ingak pa ila iti sabali? Nakasta, awan ti sa bali a planom, iti pa nang tultulong mo ka ni Althea. Pulos, Manong Paulo. Awan. Aging gaita. Diyak pa'y malipatan tinaamuak ka ni Manong Nathaniel. At dagaya man nobya na. No kasta, saan nga rod arumbang agpanunot akitisan a maiparbang? Talaga nga rod akabsat lang ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, diyak ngamin maliklikan nga ikan iti kay papananti kinasayaat na. Tadamat gaya man ay ayatan na. Adda nobya na. Ay, tikit di pa nagadal ko ti kakiti atensyon. Agadalak, kabayatan ti kadat mang tulong kanyak. Ato yung tigatas mo, baby. Manong Paulo, siyak ditan, tama nga na dapat aramidan. Siga kiti, ang mga nanda klase. Nay, maladaw kan. Alas 10 pa ti klasik, Manong. Kan, gayam. Yawid ko kanun ti anak ko kunan ni Nanang. Anya?
Kunak manuag na din dito iti anak mo. Kabalanan ti inak ti mga iwan kan kwa na manong. Iso ayawid ko kanon. Anya, may kawa kami lakit diti kabsat ko. Sana bale. Ipasyar kung tumanan dito inton maminsan. Amo, kamabain kalakada kami, Altaya. Iso kayat mo ayawid ti anak mo. Ayos lat tamat kada kami. Nasingpet mat nga awiron tayo anak mo. Agyaman aklangan manong Paulo. Diyak kumamot kaya't amaya dayo ti anak ko iti puder ko. Ngam agpilit mat ngamin dagiti dadakkel ko. Yawid ko kanon ni baby. Martina, agpinos tata. Tanya't pagpinustaan ta, lakay. Kursunada man daya anatanyil ti anak ta. Anya, aday ta kamanen, tila ibagbagam. Tanya ko mati kaya tasawan ti panang tultulong na iti anak tangay. Imposible nga awan to ti urayan na abayad. Wenno kasukat ti panang tultulong na iti anak ta. Oh. Narugit ta panunot mo, Jose. Kat no na istorya ni Altea kanya, nga adda kanon nobya ni Nathaniel. Kat agkasardan to kano pa yan. Ay na, nubya pa'y ladayjay. Aging gadi pa'y nagkasar, wano nang ikasar ti may sa tao, nawaya pa'y lang nga agbiraw. Apay may bagam ti pasamak, iti masungad ngal aldaw. Saan tayo atenggal ti gasat, itunggal may sa kadatayo, bakit? Kastamot kadataa. Apay ninamnamata ka de, adatatag katuluyan. Tagasawa, alaman. Lagi punta ka di tinapalabas, bakit? Ada ide sa bali anubyam, sakbay asyak. Ada met upat anubyak, oh. Ngayon masino, ti mangipagarup ada tagahamdag katuluyan. Alaman. Ay na, mangrugi ka manon. Tila ipalpalagip mo. Mala, ingkakit agsukatan. Tay saganak mo ti pangrabyan tayo, Jose. Lawat ka, laklakayan. Ni, si Kamat Gayam, Nathaniel. O my God, sumrat ka. Ay napasensya ka na ni. Diyak pa'y nakaurnos dito balay. Taado ti aramigat. Anya man ti pakakumiko, ma'am. Kwa, at online business ko. Kat isa ti pakakumkumikumak ita. Anya man na business dayta. Basta, napardas apagkortaan da ito, hani. Bundawayak ti kaawan ti trabaho kita, Nathaniel. Ni, aldaw matgayaman. Allah, diyak pa'y nakaluto. Nagawid ngamin dagiti dadakkel ko iti probinsya. Sana bale? Mangan tanto ni Tiruar. Apay no makala ka ngamin iti babaw ninyo. Tapno ada para luto iti taroon mo. Kayan amin at trabaho dito balayo. Yung saanan, si Kakit Dimat. Amumit nga gururno nga. Mga laak pa'y la iti paggastusa. Maliwliwayam sa payan ti mga ipaunag iti taroon mo ha. Gapo iti kinabisim, Rose. Saan? Di nakpakadanagan, Nathaniel. O nya, rumorta nga rodan. Inta mangan iti restaurant. Kwa, sorry. Ngamjak makaruan. Ada irarash ko nga aramida. Sige, inakla gumatangan iti pangaldaman ta. Ha? Ay, mabiit lang nga niya. Hello? Anya nga oras, madam? Okay. Sige, madam. Agyaman na. Umayak nga umay. Okay, bye. Rumor ka? Honey. After lunch ka no, ti pa nagkita mi iti tao asaraka. Pagkwartaan ka di mananday ta? Sana bale, ta para kadatadag iti mabirbiro ka kakwarta. Para iti masakbayan ta. No anya ti kukwak. Kukwak matan, Nathaniel. Mapnag ka kumantiat dakin ka. Mabiit lang Ta i-shutdown ko biit ti computer ko. Sa akto agrupan, tapno makaruwartan. Tani, adda pa'y sumaruno apapanak. Kalpasan ti panangan ta. Martina, iti met aggraduaran itaatawan ti anak ta. Wala ka ay. Kasla kaano lang ti aldawan niya. Nagpardas ti panagtulit ti aldaw. Pati ti apo ko ta. Sana mapupuutan ti padagdakkel na. Wan nga rod. Dumakdakalan ti apo ko ta.
Mangipasimudaag, alumaklakay, kan bumakbakit ta, Jose. Abay, tulok mo nga ran. Si Kamo lang arod. Apay, malapdam ayat panaglakay mo. Kat mapantayo amin dita. Sa bagay Pasat tibiyag tayo ti panaglakay kan panagbakit tayo. Kat amom. Ay, maragsakan akman para ichay anak ta. Sika lang, Ura siya mo Nakarkaro pa iti kinaragsak kao. Sapay la kumatag, balinto anarang ay tibiyag ti anak ta. Bakit? Tapno agtil-til mon to tay lalaki anang talikod kan kuana. Lakay. Sayang, iso kumati ang kasar ko. Kung kunan to ti ama ti apo ko matay to iti apal ti luko alalakay. Tana progreson to ti biyag ni Altia. Ala, di mon laglagi punti ama ti apo ko ta. Tagsakit laang tinakam ta. Lipaten tahan ti may papan iti dayta, Jose. Maudi na panagdamag ko dahito Nathaniel. Kahit sa pala ko matay bagamon ti agpaiso kanya. Kalpasan ti panagdamag ko, jakton agdamag paikin ka ading ko. Ha? Anya day ta, Manong Paulo? Talaga ka tingawan panagustom ka ni Altea. Ni Manong nga talaga. Sinong batak mo tanday ta sa lodson mo kanyak, san ka di? Awan kinapod no day ta. Awan riknam ka ni Altea. Awan nga rod, Manong. Okay. Sigurado ka iti day taasong bat mo, Uwen, Manong, sigurado. Sika talaga. Tila sumsumrag iti panunot mo. Kaya't kulat tumulong iti pada ka tao. Isungar aramidag ti kastoy. Okay. Sige. Di ka matanagan. Tajakton ulitan ngagdamag pay. Paesang kadamag mo rita kanyak, Manong. Awan. Kaya't kulapang ken, wag paiso ti atap ko, wano saan. Manupay ti babayadam iti pagadalan nyo, Altea. At dapay balance ko ang nasurok at 2,000, Manong Paulo. Kasta. At 23,000. Bayadam tong ti balance mo iti pagadalan nyo, okay? Ha? Kaya't kumuti makatulong ka. Saan laan ni Nathaniel ti pagserserbyam. Iso masapul mat nga ron amang tedak iti tulong ko ka. Kasla daytan ti sweldom kanya. Kwa, Ala, awata man. Ti kagbabay na kanya, Altea. agyaman nga rod, Manong Paulo. Naikan na kantupay, ti kapsat ko iti kwarta. Awatam tulatan. Tamausan mo na ijay. Amok akasapulam ti kwarta. So magmamanula-bula ng Teo Ryan, aktorpos ka, Altea. Uwan nga rod, Manong Paulo. Kat utang ko ti amin kada kayo nga gabsat. Di mon panunutan dayta. Ay, madamag ko man lang, Altea. Kumusta matan ti ama ti anak mo? Ada ka di pa'y komunikasyon nyo? Awanan, Manong. Manipod pinanawan nak. Awanan ti komunikasyon mi. Kanjak mo ta nakikita apulos. Kasta. Ne, kitkitaan nak matlatan, Manong Paulo. Ada ka di ibagam? Ako, nabayagan na kaya't ko nga ibaga na ito Magur-uray ang lahat yung mga panawan na Altea. Ha? Uraya ka makagraduar ka sa akong to ibaga. Kablawan ka, Altea. Nakalpas ka na ti panagadal mo. Agyaman nak, Manong Nathaniel. Utang ko ti amin kada kayo kini Manong Paulo. Nathaniel, saan na makaangas ni Altea? Gapo iti panangarakop mo kuana. Ha? Sorry. Kablawan ka mat, Altea. Nakapimpintas ka unay. Agyaman nak, Manong Paulo. Manong, marigatan samat nga gangas ni Altea.
Sana bale. Tadyak una inirutan ti panangarakop ko kan kuana, ading ko. Sana kaskan ka, ha? Sige, inka pala kasarsarita dagiti dadakkel ni Altaya, Nathaniel. Tadda importante nga ibaga ka ni Altaya. Ha? Alan. Okay nga rod, Manong. Umay ka, Altaya. Sumurot ka kanyak, tadda papananta. Sa dino, amang ano sa pulandak na nanang kan tatang. Kastamot ang anak ko. Mabit talaeng. Uray sumagmamanula minutos. Agyaman kami, Nathaniel, Barok. Uray kaskasanaw. Makuna may adakkel tinaitulong mo iti anak may. Awanan yaman na tata. Ni Apo Diyos tulaangan ti makaamo amang subalit kan ka, baro. Ni Altaya ti rumbang nga pagyamanan tayo nana. Tata, ngamin, natunoy ng terapap na. Wan nga ron. Kung amin no awanan tinapintas at turungan ti biyag di anak mi. Gam nagpitot kami. Sapay la ko mga rod. Tanapimpintas tupay ti biyag ti anak mi iti masakbayan. Tapno saan tumat nga agrigat ti apo ko mi. Nathaniel, madlaw na unag ti pampanunutem. Kaslada problema ma. Diyak mo naman ko na problema dahil Manong. Mariribukan ti panunot ko. Anyat pampanunutem. May papaniti trabaho, ano, anya? Ni Rose Manong. Anya? Apay, nag-apakay manan. Saan? Ang aman niya. Kaslain ino ta na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Mariribukan ak Manong. Adang aminin sa balya pakarikrik na akiti ayat. Anya? Iso na lang ta pampanunutek ni Rose. Inkarik ti panangi kasar ko kankwana. Pagsaritaan nyo dahil tayo tinasaya, dading ko. Sakbay na tingi-tingan pa'y anay bag tiriknam. Panunutan man na yung bag. Tane, narigat no, agdardara sudos ka mga deng. Ang mga no nakarkaro ariribok ti mapasamak. Nabayagan natin ningiting ko dahil tiriknak Manong. Ita lang ay pudnok. Tasanak pa lang kami na sigurado idi itiriknak. Iso ngayon limad ko ti amin. Ay ket, no asino ti pitpitik ti pusom. Iso nga rod ti pilyem. Mas dawak. Tano pa naglaka malipatak ni Rose. Tunggal makitak ti bagbaga ka babae. Di sinamon ni Rose. No talaga di mon ayayatan. Agam, asino ti bagbaga mababae? Ni Altea Manong. Ano ya? Wen Manong. Ako, kastoy, kaasimot ni Rose. No, basta pagtalikod ang latan natin ko. Ay, laglagi pa, Nathaniel, ha? Nabayagan nga gayan ayat kayo. Apay, di ka masayangan iti relasyon nyo. Nagpaot ti mano atawan a relasyon nyo. Sa itaap, kastala ti ramidam, ha? Ha? Apay Manong. Saan mo ka di akayat ni Altea para kanya? Ako, basta ni Rose kumati panunutam, Nathaniel. Taka-asimit. Maasikakan ko na. Nang runa, katamdamahin natin panangi kasarmuntukan ko na. Tangay nakalpasak mo iti panagadal ko. Mabalin ko kanita agpakada, Manong Nathaniel. Agawid ak kumantap na maasikasok mo anak ko. Altea. Ama, ano di ka nagsubli di balay? Agtalinad ka dito yan. Alamon ti anak mo nito eh. Tadito yun ti pagnaadan yung agina. Ha? Ano kaya't nanti agawid, palubusan mo, Nathaniel. Total, nakalpas mo tan, iti panagadal na. Ha? Sana ga po ta tinulungam, kaya't mo matanatanglan, wano iturayan. Mailiw lakit din iti anak na, iso kaya't nanti agawid. Ala. Ika grubuatan no kaya't mo ti agawid, Altea. Umay ka, tatulungan ka nga gimpake. At napapanam itasan ka din, Nathaniel. Wen. Ngam oray cancel ko pa lang. Taitulod ko ni Altea di balayda.
Ang mga no importante ti papanam. Mapangkalatan. Siya akon ti mangitulod ka ni Althea. Anya? Agtaksi kami ka ni Althea. Iso mapan ka ni ti papanam. Anya? Mapan kamin manong. Kat ulit tagyaman kan ka. No kasapulam ti serbisyo, awagan naklaang. Umayak ag trabaho ni ti balayo. Tigit di pa nag-take mo iti board exam ti asikaswam. Tanong makapasa ka? Siyak tumot lang ti makaamo amang isarakan ka iti trabaho. Uwan manong. Dumtang to dayta ka nito. O sige, patuloyan min. Mabit lang. Usaran tayong tilugan ko. Itulod da ka. Agyaman naklaangan. Ngam oray ni Paul, manong Paulo latan ti mangitulod kanya. Ha? Sige manong, mapan kamin. Martina, apay ngay akas jay. Kasjay ti. Sa balimatan tinangitulod iji anak ta dito'y balay. Kin, apay di ka makadlaw. Itay payla napas nagti panagsarsarita da. Kat at siguro na patag apag sarsaritaan da. Ngay mapay ngay asaan ani Nathaniel tinangitulod kan kuana. Kat awan mo't sabsabali lakay. Takabsat na matlakano day chay alalaki. Anya ko matidakas na ngay. Ay, talaga dakas ah. Nudwada ngay nga kurso nada iti anak ta. Anya nga ang kurso nada nga ibagbagam mo to si. Tila tinurturong man ta panunot mon. Day ta nga minti madikan kakad. Ta overthinking ka unay. At dalabasit makitam, ikamon iti sabali akay papanan. Ni bakit may tila'y bagbagana. Saan mo't ah? Kasano nga tati panang ibagak ka ni Rose iti amin. Kasladyak mo't maiturod a pasakitan tinubyak. Sigurado nga sakit tinakam na kanyak no ibagak tayo paiso. Ure kasano. Inayat ko ni Rose. Nagbalin na pa sa tibiyag ko. Nuapay nga nakastoy itan ti marikriknak. Agayatak matan ka ni Althea. Ni Rose ti umawawag. Jack pala nakasagana ang makisarita kan wana. Iso Jack pala sungsung-batan ti awag na. Nasaysayat no i-off kon ti cellphone ko. Nakaturog ni Nathaniel dito'y salas. Kat adabote ti arak dito'y lamiseta. Naginuman kaya man ti kapsat ko. Nathaniel! Adda kay gaya man manong. Mapan ka ni Giselle mo. Naiturog mo matan dito'y sofa. Wen, tayo nururay ka manong. Adda na patag ngay bagakan ka. Anya da ita? Nakaikidang akong manong. Ngamsakbay nga iwayat ko ti planok. Ti panagdaton ko ni Althea. Kidawak pa man ti maudi a balakad mo. May parbang nga ta, no agdaton akong ni Althea. Nga oray di kami pa'y nagsina ka ni Rose. Ay, sana pulos, Nathaniel. Amok nga yayatem ni Rose. Iso nga ruti pa may isang nga yatan. Di mo pakibiyangan ni Althea. Gapotad na nagkinawatan mi. Anya? Lading itak, Nathaniel. Ngamsaan kumot siguro apakabasulan da ito'y. Gaputasakbay ang nagdato na kani Althea. Sinaludsod kan idi. Saan la na minsan ang nagdamagakan ka, nupudno nga awan pa naggustom ka ni Althea. Kada niya tinsong bat mo? Imbaga mga awan plano nga garam kan kuana. Malagip mo dagita ngayon bagpagamidi kanyang, Nathaniel? Uwan manong. Isokid daw ako mga rood, di pa nakaawat mo, ha? Awan mat siguro basol ko, ading ko. Iso pa nga asim, tadinak ko maguraan. Manong. Inaram ko ni Althea, kat inaklunak matadagos. Iso nga ita, adan nagkinaawatan mi. Ulita ka, ading ko.
Sorry no nasair ko ti Riknam. Gapo iti panagkinaawatan min kani Altea. Ha? Ni Manong Nathaniel. Ah, hello, Manong? Altea, mabaling ka din agsarita ta. Agkita ta ko ma. Sige. Sa Dino? Iti restaurant na nga ng Teddy. Urayan kayo dyan, okay? Bye! Sige, Manong. Bye. Anya nga tati bagana. Naamuan na nga tanti maipapan kada kami kan ni Paulo akabsat na. Buy-buyaan nakmutlatan amang mangan Manong Nathaniel. Mangan kamutan na. Ala, agluha kamutan. Apay, ada ka di problema yung itinobya, Manong? Ada saan yung nagkinaawatan? Mabalin ka di. Ngaro ko pan kahit di maudi akong daway, Altea. Sige, Manong. Imbilang kang aminin asa na sabsabali kanyak. Imbilang ka akas laburi na kakabsat ko. Iso akas laman ditirik na. E di na mo agayan ayat kayo gaya mga nitikabsat ko. Sorry. Jack pailan nakasapol iti trabaho ngam nakirelasyon ako ni tikabsat mo. Sana problema ka diyang neta, ading ko. Di mo lang buti po no pagsangsangita kita, Altea. Ni Rosman ang mawawag. Sungbatak man langan. Di nakmatlasak tangan na ito eh. Hello? Apay nga italasong batang ti awag ko. Ken ka na yun nga ag-text ken ka. Ngam awan man la ti response mo man. Lading ita, Kraus. Ano ti pa ka kumikumam? Kasta ka di? Ado ka na yun ti pa ka kumikumam? Ngam, jackpot yan data. Ti ko nang kit di. Addan nang isukatang kanya. Mabalin ka di. Di nakungtan dito yung cellphone, Rose. Maburi-burti ulok. Makitang, agungat ka pa yan. Sige, sige. Bayang, tamaudin da ito'y ayaawag ko kan. Di ka nawagan, Nathaniel. Tamok nga awanin patag ko kan. Hello, Rose. Inidip man. Ating ko, amuhok ka na sakit tinakam mo kanya. Saan man ang? Tamok mat nga awan intensyon mong mangpasakit kanya. Di ka madanagan. Tamaklon ko ti amin. Diyak kaya't asantang agkinawatan. Gapulang iti may sa babae. Ay, agyaman na kading ko. Adala ko makidawag. Kanipakpakasig manong. Di mo la ko man ibagbaga ka ni Altea. Tinaibagakan ka pa naggustukan ko na. Para kadata ko maladay jay manong. Please, ikari kading ko. Diyak to ibaga ka ni Altea ti may papaniti na ita. Kidawa ko mati pa malubos yo, tay kasar kon ti anak yo. Adda na kam yung agpadpada, Barok. Nakastrek ka maten iti trabaho, Malteya. Iso makamukay nga rod. Sika ngay bakit, anya makunam. May salaang ti kayat ko amang agankan ka, Barok. No maikarim lakit di adimon tuulpitan ti apo kumi. Kat maibilang mo kaspudpud no nga anak mo. Sige, agkasar kayon ora mismo. Hindi pa ilang nga impatag ko ti anak ni Altea, nana. Kasla anak ko ni baby. Nasayat nga rod no kasta, Barok. Kahit si ka, Altea. Mayat kan aya, makiasawa ka ni Paulaw. Wen, tatang. Mangitik autak man langin iti makan dito restaurant. Jak masango ti agluto. Sige, ano nga katasubuan ka? Ni Rose na jaya. Kit ada subsubuan na lalaki. Rose! Nathaniel? Anya ti kahit asawan na ito eh. Asino na ita lalaki? No. Sorry. Ngam ni George itantay ayatan.
Pasensya ka. Ngam nagsapulak iti lalaki at talaga ang mangipatat kanya. Kat ni George stay ka. Anya? Itala na la daw nga agring tikabsat ko. Manong Paulo! Aldawan! Agring kan, tamangan paya kastoy tilangan tikabsat ko. Nakasalungay ngay. Ha? Saan sa matin nga gangangais? Manong! Manong! Manong Paulo! Manong Nathaniel, nagsapati pupusay ti kabsat mo. Huwag karon. Inlalayon ng tinatay. Gapo iti pan nakaatake na. Nagsakit ti pupusay ni Manong Paulo. Bawat maramidan tayo. Nagpatinggala siguro ti biyag na nita. Hanggang nasa paunay ti pupusay na. Hanggang masapong ngaklunan tayon. Tinapagting ti kabsat ko. Altaya. Kumusta ka, Altaya? Si kamat gaya, Manong Nathaniel. Nakapasyar ka man. Wen, taumay ka kumustahan? Ala, sumarag ka. Gyaman na ka? Wen gayam. Awatam na ito eh. Chocolate kan sabong apasarabaw. Ha? Diya ko nagpalpalikaw pa, Altaya. Ipudno kong tinabayagan na riknakan ka. Idi pa'y langay ayatan ka. Sakbay nga inayat na kaday di kapsat ko. Imun unaak pa'y anagayat kan ka. Inlimod ko lang. Tasan kami pa'y nagsina idi ka ni Rose. No kasta? Nagsina kayon iti nobyam? Nabayagan na nagsina kami. Sininanak. Kat nakiasawan iti sa bali a lalaki. Adan anak na ita. Anya? I love you, Altaya. I love you too, Nathaniel. Agpaiso, Altaya. Wen, kinapudno na. Sakbayan nagdaton day di Paulo kanyak. Si Kati ururayak nga agdaton kanyak. Ngamjak na uray. Gaputa dakit nga rod nobyam iti. Agyam anak. Talaga siguro data tinay kari. Para iti tunggal may sa Altaya. Kayat kan nga kalaysa. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Nathaniel. Bueno, gagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti full episode ti pakasaritaan. Dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amin.